akomeje gukoresha ibiyobyabwenge na nyuma y'aho aviriye mu gihugu cya Italy, kuko aza mu Rwanda yanyuze ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali, kandi bidashoboka ko hagira uhatambukana urumogi uko yaba yaruhishe kose ntago rwabura kugaragara. Bikaba bishimangira ko ibyo Turahirwa Moise yireguza avuga ko urumogi yarungwereye mu gihugu cya Italy atari byo, kuko yaba yarungwereyeyo ntago ruba rwaragaragaye no mu rugo rwe. Ariko ko afite umurima w'itabi, ikiyobyabwenge, urumogi muri Nyungwe, aho ajya gusarura akaza kamwe twabikoresha byemewe mu Rwanda. ibyo birimo hano nabyo mbese rero perezida birahari, murabibona, muraza kubibona muri sisitemu byashyize ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo byose ni ibintu tugikoreraho iperereza. Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Omar TV Show, turabasuhuje aho muri hose, abari mu Rwanda, abari mu mahanga mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, katwizere yuko mumeze neza cyane, kandi aho mwaba mutameze neza mu by'ukuri ni ibisanzwe, ariko ubuzima bugenda buhinduka. Uyu munsi bameze neza, ejo bitameze neza, ejo bimeze neza, uyu munsi bitameze neza. Mu by'ukuri ubuzima ni ups and down, ariko icy'ingenzi ni ugukomera ugashikama, ndetse ukaba umuntu ukomeye cyane, kugira ngo ibyo byose ujye ukomeza ubirenga, ukomeze wagure cyangwa se waguke ibitekerezo, unatera imbere. Uyu munsi rero tubazaniye iki? Tubazaniye inkuru y'umunyamideli Turahirwa Moses, abantu benshi bamumenye cyane nka Motion, ndetse natwe turaza gukomeza gukoresha iri zina rya Motion. Ryaje gufata bivuye ku nzu ye y'imideli yitwa Motion, ndetse uyu akaba ari umuntu w'ikirangirire w'icyamamare cyane mu Rwanda. Uyu rero Turahirwa Moses kuri uyu munsi ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu 2025 yitabye urukiko rw'ibanze rwa Kagarama ku birego ashinjwa. RIB rero imufata ku itariki 22 z'ukwezi kwa kane, yavuze yuko ashinjwa ibiyobyabwenge. Iki kibazo ntago ari ubwa mbere yaba yarakivuzweho, kuko no mu mpera z'umwaka wa 2024 mu kwezi kwa 12 uyu Turahirwa Moses nabwo yarafashwe ndetse aranafungwa ya minsi 30 y'agateganyo. Ahangaha yaregwaga ibirego bibiri, byari case yo gukoresha impapuro mpimbano, ndetse anakoresha ibiyobyabwenge. Aza kuburana ikibazo cy'impapuro mpimbano kivaho, hagumaho gahunda y'ibiyobyabwenge. Rero iyi gahunda y'ibiyobyabwenge yo yaje kugumaho, ndetse araburana. Abashinjura cyangwa se abamuburaniraga basaba yuko yajya aburana ataha, kuko nino kesi y'ibiyobyabwenge bamushyiragaho mu by'ukuri yari kese idafatika, kuko mu byo bamushinjaga nta hantu namwe hagaragaragamo ibiyobyabwenge, ahubwo byagaragaye inyandiko we yiyandikiye avuga yuko ngahinga itabi, ngo niwe mu rugo ngafite umurima w'itabi, ndetse umushinjacyaha aravuga turumva umuntu wigamba yuko anafite umurima w'itabi mu rugo. Ariko umwavoka we aravuga ati iri jambo weed yavugaga, weed bisobanura imbuto, bivuga imbuto yose imbuto yose ikiri mu musogwe wayo, imbuto yose itarafunguka iba ari imbuto nyine, ni weed. Ati rero nta hantu na hamwe avuga yuko ahinga urumogi cyangwa se ahinga drugs. Ni ukuvuga ngo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuba yuko Motion icyo gihe abamuburaniraga bavugaga yuko babona nta mpamvu yuko yafungwa, yaburana afunze, ndetse bamusabira yuko ashobora kuba yagira iki, yaburana ari hanze. Nuko rero mu kuburana ari hanze, ariko bari bamukatiye imyaka 3 n'ihazabu ya miliyoni 2. Nuko rero aburana ari hanze, urumva byaba bikiri muri process akiri kuburana. None iyo wajuririye ikintu biba bivuze yuko imyanzuro y'urukiko utayemeye, ndetse no mu buryo bumwe nta niba igihari buryo, keretse iyo byongeye ka confirmed bikongera bigasubirwamo, ukaba wagira iki,
wakongera gukatirwa bushyashya. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga yuko Motion yarongeye afatwa ejo bundi mu kwa kane afite na ya kesi ya cya cyaha yari afite kitari cyakarangiye. Ubu rero uno munsi ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu yitabye urubanza, ndetse ubu ngubu turaje turakurikirana turebe ibiza kuva muri uru rubanza, turebe niba bibuze no kuzura ya kesi yo hambere, kuko RIB imufata imuta muri yombi yari yatangaje yuko ari gushinjwa ibiyobyabwenge, kandi na ya kesi ya mbere twababwiye muzi yuko n'ubundi yari kesi y'ibiyobyabwenge. Rero ntago nanone no kesi ari gushinjwa muri uno mwaka wa 2025 ishobora kuba insubiracyaha, kubera yuko ntago iriya kesi yo muri 2024 yari yakamufata ngo imufate abe yarakatiwe, then bivuga yuko cya cyaha yagisubiriye kuko yaramaze gukatirwa. Ahubwo ino kesi ya 2025 ishobora kuba inkomeza cyaha, ikomeza icyaha. Kubera iki? Kwako ni cya cyaha n'ubundi nubwo utagikatiwe ariko wakivuzweho, none urongeye ugifatiwemo nanone aka kanya, kandi ari cyo n'ubundi. Rero turaza gukomeza turebe ibiri buze kuba byava muri runo rukiko cyangwa se muri urubanza rwa Motion, ari nako dukomeza no kugenda tubacukumbura tubashakira n'izindi nkuru zigiye zitandukanye nk'uko twabyiyemeje. Ibiganiro kuri Omar TV Show nakagaruka. Nshuti bakunzi ba Omar, turabakunda kandi mujye mukomeza mudushyigikire mukora like, share, comment ndetse na subscription ku batarabikoze, mukanda no kukazogera kugira ngo nituzajya tugira ikintu dushyiraho mujye mubona notification. Turabakunda cyane, mukomeze muhahe muronke.